Pemirsa Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali sampun ngayahin langkungan roras jutaan penumpang domestik miwa internasional selami warsane lintang. Wilangan inucap anutin saking anceng sane sampun kejantenang inggih punika roras juta penumpang ring warsa kalih tali kalih likur. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handi Heryuditiawan mausang ring warsa kalih-tali likur kadadosang warsa sane memargi becik sangkaning penerbangan internasional sampun ngawit ngelimbak sasih Februari ri sampun ngandhek ritat kala nampelin pandemi. Saking wilangan inucap wenten sawetara 7 yutaan diri pelaku perjalanan domestik saha 4 yutaan diri pelaku perjalanan internasional. Ring Desember warsani lintang dados periode pinih rame. Ring sasi inucap Bandara Ngurah Rai Kauningen ngayahin ayutaan diri penumpang. Inggian saking domestik utawi internasional. Ageng nyane pengrauh penumpang ring penguntat warsani lintang sangkaning pengrauh galah Nataru. Handin latarang selantang warse kalih tali likur Kauningen wenten 6 jutaan diri penumpang sane rauh ke Pulau Bali ngelintangin Bandara Ngurah Rai nincap satak sasur persen yening saihang sarang pengrauh ring warsa kali tali likur. Saking kawan tenang inucap kauningin wenten langkungan 3 jutaan diri penumpang domestik miwah kali jutaan diri penumpang internasional. Lianan punika selehin saking keberangkatan kauningin wenten 6 jutaan diri penumpang sane ngumbara inggian kali jutaan diri penumpang internasional saha 3 jutaan diri penumpang domestik. Wilangan inucap nincap sata ulu likur persenin saihang sarang warsa kali tali selikur nilintang. Bandara Ngurah Rai rawuh mangkin ngayahin kali dase rute domestik ngangge 11 maskapai miwah 24 rute internasional saking roras negara antuk selikur maskapai. Kauningin wenten 3 dasa kutus reaktivasi penerbangan salami warsa kali tali likur. 3 dasa 4 rauh saking penerbangan internasional miwah 4 penerbangan domestik. Rute internasional antuk penumpang pinih akeh salami warsa kali tali likur ring Bandara Ngurah Rai inggih punika Singapura sane ngayahin langkungan ayuta diri penumpang. Salanturnyane wenten Kuala Lumpur sane ngayahin sawetara 500-an diri penumpang inggian papitu penumpang arahina raris wenten Melbourne sane ngayahin samasan tali diri penumpang. Australia kantun munggah dados negara sane pinih akeh sane meduwe penumpang internasional rauh ke Bali. Bisnis Bali nguning ngayang.